Ha? Muzaffer aka. Kırmızı güreştin. Size Canbaş... Azayın başlandı. Çok iyi. Canbaş çok. Sudyalarga. Dangal güreş. Yerden kötörünüz mü? Sudyalarga nasıl? Aksakallar cevap verin. Bugünkü güreştin sorun bergen Yeşim Bakıla akanın sorun berildi de oşağın açılışına Kaşakışta Kayın Hükümeti'nin orunbasarı Matazaki'ye söz versin. Assalamu alaikum. Güreştin görmanları, bizden Kaşakışta Kayın aymağının turgunları, kelgen konaklar, bizden yaş balmanlar, barımızdardı bugünkü Qatar tizip turgan sudyalar. Birinci yıl Baldar'ın bayramı bilen kutap koyalım. Ayın hükümetin yetekliğinin atına. Barımızdan karşı Bugün 1-iyun il aralık ballar günü. Barımızın baktığımız ballar hep türüyorsunuz. Balların geleceği için her türlü jakşı neçilerden göğüs duruyoringizde. Ana bugün 9. may günü jakşı güreş ötkörülgönüne bayram günü. Oşonda uşul jerde güreştin görmandары Yeşimi Bakılga dua verişi 1-iyun günü şu güreşti sorunun dayandap şu güreş ötkörüp beri oşo mындай жеткенде эстафета ошо Yeşimi Bakılga bergeninde özübүздүн тургун Жароз айылынын тургуну Бишкекте ошо борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп ошол жакта иштейт. Эми кызмат экен өзү келе албай ошо кызмат үчүн жумуш күнү болуп калгандыктан бошой албай келе албай калды. Анан бизден сиздерге ысык саламын айтып, ушу күрөштү жакшы кызыктуу өткөрүп, ошол Yeşim Bakыттын атынан даярдалган сорундарды ошо балбандарга тапшырып, жакшы бир көңүлдүү майрам өткөрүп бериңиздер деп сиздерден өтүнүп кетти. Көрөрмандар дагы, биздин күрөш балбандар дагы, судьялар дагы, анан мына келген конокторубуздар дагы ушу бүгүнкү майрамды көңүлдүү өткөрүп, жакшы жыйынтык жасап деген тилекти айтып кетким келет. Баарыңыздарга жакшылык каалайм, аман болуңуздар. Endi hazır güreşte başlaşanlardan sakallardan bir dua kılayım ya. Çırağı dua vereyim sakallar. Assalamu alaikum kadırdığı Kaşgarışlar elinin çıkan oğulları, kaşları, sakalları, tinç bolunuzlar. Bugünkü bütkül dünyalıq şol yıl aralık Balдар günü menen sizlerde özümüzdün aksakalların atından güreşçilerin atından ken yürekten kutuktap koyuğa ruhsat etіңіздер. Mına uşul yerde Kaşgarışlar elinin şunçalık dostluğuna, ынтымақтығына çeksiz rahatsızlık bilgilüğünden birge uşul yerde alğaçkı жылда koruluş, koç koruluş, bundan keyin güreşlerdi başlap oturup uşul darajaga жеткиргенибиз үчүн майданды. Урматтуу Kaşgarışlar elinin turgunlarına dagы бир кайрылуу bir söz ayткым бар да. Mına bizde Баткен өлөнүндө, Карадарыя өлөнүндө har bir sünnet toyunda güreşsiz toy ötpөйт туугандар. Ошол эстафетаны мына Kaşgarışlar эли дагы жакында ошону колдойбуз деп турат. Sünnet toyун топтоп чөнтөгүнө салыш максат эмес. Ушу менин балам келечекте элдин баласы, балган, сондай эле сүйгүнчүктүү балдардан болсун деген максатта ушул жерлерге тойдон кийин жакшы күрөш uyuşturup berебиз деген мына аксакалдарын. Мehmanга hazır өзүм жеткирем. Биз ушул учурдан пайдаланып, элибиздин ынтымакчылыктын каалайт. Мындан кийин дагы күрөштөрүбүз кең майданда жакшы арабыздан мына Такиденде, Сабыр палбандарды, Оргонтөөгө чейин күрөштүрүп барганмын. Азыр деле ушулар мына дүйнөгө чейин
Türkiye'ye sen barıp geldi. Her kolunda. Rahmat. Gülüp koysun da. Bargamın değil. Yani bugünkü günü bizden Kırgız elinin Orta Asya'na belgili Kırgızstan'dan Dünyalık Güreş Federasyası'nda Dünyalık Çiniva bizden Sahavanın Güreş Federasyası'nda Kırgızstan'ın Seyil Palvanları, Seyil Nötkörtüsü bizden Abdülkadir Palvan'a Hatay'ı Zavkat'tan gelgeneke söz verip koyma ruhsat etmişler. Rahmat. Sizin kiliskanız yaregin bile. Yaregin akama bir koçak oğla bana yaptınız. Assalamu alaikum hurmatli tuğanlar. Bu Kaşgar kışlakta ben bugün birinci yolu emasmın. Ben Kaşgar kışlakta bir jağıdan gana bağlayım. Nesi men bağlayım? Orta Asya boyunca bir çoğun uşunda stadion Sakhava'da var da. Iyenen geliler Kaşgar kışlakta. Kim uşul stadionda kurgan adam olsa bir kol çay koyulup şol adamga. İlahi Kırgız elinin en çok insanı olsun. Yani makta ötüm de. Anan ekincide bir elde güreşke üyretip atsam oşodan iki aksakal çıkıp da kaytar. Ya bu elden bizden çempiyon çıkan emez. Bizdekiler güreşmeyin dedi. Ağay dep men ulu süylep koydum. Uşul ayaktan bir altın medalın esini çıkaramın. Dünyalıkta dep iki altın medalın esini çıkardım. Neçin karşı kışlaktan çıkmayın. Sebebi silerden çıkıp жүрген. Mana Fatih Balvan'da doğulgandan beri tanıyım. Anam menin en sıymıktağanım silerden bir kolunun arba. Muzaffer degen krasavчик. Muzaffer'ga bir koçak oğlaçı. Ben usul jigitiňerdi Turkiyada çempionat meraga alıp barganmın. Barmı? Biz öközden jakın adam jok eken da Turkiyanın deşigeçe kıdırıp çıktı. Hazırдағы suretlerimizi görüp Muzaffer bizdep kalanlar. Oşonga bu küreş, paygambarlar küreşke sünnet küreşte. Bu küreş kaysıl ayılda bolsa, kaysıl jerde bolsa, oşol жердин eli bay bolot. Ыймандуу болот, ынсаптуу болот, береке пайыздуу болот. Анан экинчиден бүгүнкү күнү мынабы Акыл Эшимов коюп отурган экен. Билесиздер, Акыл Эшимов алыш күрөшүндө 5 жыл президент болуп иштеген. Бирок ошонун 5 жыл ичинде первый зам вице-президенти мен эдим. Акыркы күрөштү мына жерде өткөрүп кеткен билесиздер. Ошого кол чаап калып, ошондой күрөштөр боло берсин. Силерден дүйнөлүк чемпиондор чыга берсин. Анан дагы бир ооз айткым келет, бул жерде өзү куник эле бала, анан да жылтырап алдында турат. Жеңиш Кыргызбаев, анан Бакыт отурат ал жерде. Булар жөн эле адамдар эмес, түсү мага окшош куник болгону менен элдин адамы булар. Өзүнүн баласын ойлобойт, бирөөдүн баласын чемпион кылгысы келет. İlahi uşlarga uzun densoluk versin, uzun ömür versin. Elin balasına kuygan adam kim bolbolsun. Ana mana жерде südyalar turadi, menin kesipteşlerim. En jakşı tandalganımды международныйга алып кетем, mana men söz berem. Бирок südyalıkta bir jeri бар экен. Hiç kaçan 100% jakşı boysun. Любой күрөштө 50% jakşı, 50% жаман. Ana sen жаман болушуң bir эле жерде. Sen tarttыңбы бирөөгө? Укагабы же окуучуңа тарттыңбы? Бирок ошону sen пушайман жейсиң. Ошол bir gün sen айтат, bir элдин ишине отурганда, бул акам честный судья эмес деп. Sen мага убакытта тарткан. Ошон үчүн эч качан бирөөгө тартпагыла, балбан алып кетсин. Меники болобу, орустук болобу, Кытай болобу, өзбекпи, кыргызбы чемпион алсын. Мына кече 9 майда Сакабада болду. Bir немени Мерс менен bir Nefkаны Özbekistan'ın palgıdan alıp gitti. Senin jakşı күрөштү berdik. Көргөндөр күбө туурабы? Көргөндөр колчак болбочу? Давай, biz дагы Кашкар кыштыкка келелик. Ассаламу алейкум, саламыңызды кылайлык. Бардыгыз Кыргызстанга салам кошойлук. Рахмат.